فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه وسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. الفاتحة. Informacija će Allah sa domovine džamijake, držene po 6 dinarija, štar džene po dušo dinarija, pšal dušo dinarija, pa ne pšal dušo dinarija, ukupno koja džuma, kaj savo 2500 denara. Ne bi povikuinala katare Nurija Tavela Kariga, entedeljev celosno izveštaj trujalo masa ko Ramazani, soke disavilo taro fitrija, sadake, hođa hak, te šajte izvestingevelo džemati. A dva dorih.
Видати, єдині замовлення проїхати, контрольний вибус 964 євро. Задача вручення єдиної прийняті 10 євро, дебютали токаресу розширення плюс і плата. Усіма оплатила, якби ми питали на керава. Або провести розширення, домовленості пішушування плюс і плата, еферодоски більше євро. Sa okupno ljudi paja, 1000 samo do štari 1000, o vrednost prijeli 347 euro. A Iđalija, ozirtjavni imamo osadaka pa futur i sijamo načine osobljeni i 250 euro znači eventualno i sadaka imamo ozirtjači. Okola pare, Zakarvića Mario Džene su odlučaka celo glase, te ovo sa stene pa išao da bi dešate bedara zajedno. Esselamu alaikum.
Sedokulardan kapanmayı Allah'ın günlerdir. Sarıpan sakar amalaya İstihdamı kutubattan bilgen ve katlardan ve ajanlar mesaj olmazdır Ramazan mekanında sigar. İnsan sarkarmanın bu Ramazan ve sigar ekamarken ve Müslümanlığı onlarla bir vesaire mürekler tarakıva zırh dışının mazlık Ramazan. Ancak olarak vasfedersen de hayır var. Madem sansedoktu, ondikaya, nesanın neka sarjari o gaflet, asarjari inmaz. Asarjari inmaz, remozarisi yurdu mamayı sebepşera. Adava siyam sedokta bu moment yapı namazı edilmektir, kaysanın sözü. Normalde bu zaten güzel evlarına uçuyor. Kuymadı uçaklıktan muşa. Uçaklıktan muşa ikanlarına Allah'ın kuatı dolaylarına onları istene almışlar olabilir, kolesterol drone, ben kolesterol değil. Yapılırsa, atılmaktan bir yani olduğu zaman bu kuatlar arz olacak, bir kuatlar arz olacak, kusur bir kusur bilmiyor. O Müslümanın kuatı boylarına baksın. Agarlar Allah'a konamazdan, o İsa'da Allah'ın da kusurlarına kalmasın konamazdan. Ama bu İsa'lar yararlı olacak olan bir Kur'an'la bulmuşlar. İnnellezine bağlılarından Kur'an istefâhı tetenezzeru aleyhimul melâike. O Kur'an'dan müşahit başında Allah'ı kavlamalıdır. Entare istenen kadar lenge isite bulan meleki. Primerinen doktor burada kalkılan suayet. Emanullah senge o Allah'ı kavlamalıdır. Sekoyu kanamalar. O şeytanla kumara Allah'ı kavlamalıdır. O kubarasın ağzıyla uzanına kumara Allah'ı kavlamalıdır. Normalde resimli bir kuvvet yapılar o ayrı bir cümleyle Sünnestefan var çünkü Allah'tan olayı olabilir amandar İsrail'e koydu. Sünnetinde olarak İsrail'e koydu Allah'ın adı olacak. İsrail'e koydu Allah'ın adı olacak. O İsrail'e Allah'ın adı olacak. Sünnet ki gördük olmazdık Ramazan. Bir uçağı sünnet agar Ramazan da kucağı tekrar var ki bu şeyin takana kalıyor muğlucu ama hali sağlar ki bu zamanda kalmak dari kacaman muğlucu sarkasyan sine agar paşıyor uymadı devletler oluşunlarda bu hak edilemeye arzuları Allah'ı tavsiye İsrail sokakine aksine ilk önemlikle o uçaklıkta hak ediyor ama sevgiline varsa yekâk kafanya kutlucağına kutluğunu sevgiline varsa hatta okak yeterona kutluğa kutluğu belki kutluğu bilgiline hazretlerine uçanlarda sosine Allah'a kutluğunca kutluğu sevgilerse daha kutluğu kutluğu aslında sizlere müstecet Allah yazı olacak vallahi yazı olacak iddia var baba waktu Müslüman yazı olacak Desno kukuru Allah dan kumat ke Ramadan dan paromat ke Ramadan menunjukkan kali wallahi al-wajib bisnya wa syahidna mu'minan wa umkana wallahi Ramadan betul amat kata istrana untuk dunia dan wallahi al-wajib surga zamana tetanazzalu alaikum malai lagi hudana menjadi hudana menjadi komuniti Godela Pelipusha, se umanuše Godela Pelipusha sa više osvajaju vremenu kraljevske vremena. To da se manuše uvijek iskušeno razne iskušenja samo da na putanju vini u islami, ama na plana uvijek koji ima učenca koja ponuđite to veli istanem izluka to veli Allah veda je zavodjeli. Sufyan bin Abdullah katakan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem katakan Ya Resulallah Uli fil İslam qawlan la es'ele gayre Ya Resulallah Alim ke pucawi
izbuti soarele din carnea netăcucească. Tocmai pe Evanghelia așa că Cul amuntu billahi thumma istaqim, va parchează cu Allah Azza wa Jalla pentru misia noastră. O parchează de cerul pentru Allah Azza wa Jalla, zadovoljava de pogovorite, poverite caldea în practicul pogovorul. Acela prin segmentia pogovorena cu el, tot aceasta la celor ce au înțepat de anumite zi, čisto parchează cu Allah Azza wa Jalla. Havalim. Amin sa muslimana, ko se pomalo namazi, amin rodata u Allah Azza wa Jalla, a kad se dela iskreno što vjersko rozum. Odrediti pogačarko namazi čutne, a lijepi usirati Fatiha, ko će biti Fatiha na namazi, i dina sirata al-mustaqim. O Allah, uputi na neko pravo zlo. A dva rodite uputa predizvana u neskenje odgovor, načela uputa i iskrenost da Allah reste odgovor. Šalma musliman, u Allah odgovor, rodila se postava neba, to vaši služba u neske sadje povesti da vaja odemanete duša poro. Sada živjeta na nemici živite, umjesto Allah odgovor u kran tako, va'abuka va'abuka hatta va'etijete u jekim, en odgovor na Allah Azza wa Jalla, sadje koje na Allah bude menile. Na ne odmor, na ne stop, u muslimanima u mnogosti služba, Allah reste Azza wa Jalla. Kada kuna kajeti, Allah Azza wa Jalla wa tere, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمُ الْهُدَى. Mokolama na tako da je uputile, sam moj negdje uputa, šajto da je povalni dobar. Čarnan temi musliman. Sovita vaka to pomoći Bogu. To je iskreno da je nešto roba u mateku Ramazana. Jedna je važna bukata predavati ruku ti Bogu. So kako pomoći Bogu da je iskreno da je nešto roba, a da je pomoći Boga ko Allah mi Azza wa Jalla. Najbolje sekulacija, a male sredstvo mi poneglosti ne njegov iman, njegov pakajite, odredete se kamene kada se ti Boga potekla na mali povrtne, ja mu kažem liber u drug, sredi kalbi si dini, ovo što me inao kalbira u sebe, zapuši moje srce kako to vidi. A ja se treba na najbolje sekulacija, ja marim Boga koje ne smelo koja će ne Boga, rode kao Allah Azza wa Jalla, to rod imani to je stabilno, to rod imani teaktivno, više ljudi se predela na mene to je papane, zato ti trebamo i iskreno, kao treba i moja amari iskreno, amare Allah Azza wa Jalla. Odredite pogledaj, Pejgamberi aleyhisselam tavakkule, men aashe ala şeyin fehve yemutu aleyhi. Koy ciddinona ve hikâye, Peygamber'e yere hükükan eder. Ciddine namazya, ciddine Allah'a, Allah Azza wa Jalla okuyunur ciddite. Ama ciddine kuazına kelime tutar Allah Azza wa Jalla. Vallahi Azza wa Jalla, kallev da sonra manetleri duşa, koja vakit ana kota vajzoro Azza wa Jalla, rahmetina kuleva. Ovdje se kao Pejgamberi aleyhisselam tavakkule, kove manusumenda, kovako takve celo dživite u ti dženneterske, pred tebe takve u ti dženneterske u džehennelija kove. Sosko Allah je kastenela, o Allah je opišnela da Allah je neiskrena manuša. Sarfane neiskrena manuša, ko Ramazani evlije, ko Ramazani mašala dinese te akakikane, pa u Ramazani interesinelane, koji sjansine, sosjansine, da li sjansne dla muslimanja, koja su borinasnjane, aško je popaše ka bešel, aško prvo safija koji to vel, talo jeku ti palo mase ko Ramazani, kad i kamen nigde na sjam. Odeske pravalen, Pejgamberi aleyhisselam takıl, tebi se abdu dinaru ve dirhemu, o propasti sanilo, o robije dinare skoro ne dirheme skoro.
около мануш, кога со дозволинела паломасе ко Рамазани, место тоа роби Аллахескоро, тоа роби динарескоро, та од динарите на мукеле та рока лескере кера, те на роки джума, те на роко намази, а реван мануш песке бидингя, сосема ек алер девел. Дикем таланели неискрено се Аллаја Азza wa Jal, поборто вешукар на шале аса, o Ebu Talib po posebnom momentu tada skoro živdika. Manuš govasine glavno dumoj pekambereske alihi selam. Najbaro zaštitniko taro manuša. Dodeka s neko živdike, pekambereske sam nikoj naštite približinao. O Ebu Talib po posebnom momentu tada skoro živdik. Pekambere ali selam džava ko Ebu Talib. Ema kerela o tu moro kako. Вакено шехадетите шај шефачија, тоа ваке тај по Аллах и тоа таро саналнике дженетеске, дикено билачко друштво. O Ebu Džehel odveli rekao, nikako mu pamate prihvatine. Unukoli tuke kavakera. Mangiate mu kio pa kjajda maret fulengoro. Mangiala džake tormaskalo manuša. Toga še Ebu Talib kakel naka meral mesašo mulja mare fure. Mangialu vođe nemlija. So halevaya tarakao. A kalina halevaya, ako nasjan iskreno Allahe Azza wa Jal zoriti bud. Embui to buti važno so halevaya. Tomaro imani, tomaro istrajnost, zavisinela satar tomaro okružuvanje, tar tomaro društvo, pazinen kasar družinela tumen, pazinen kosovi kinela tumen tomaro društvo, Wallahi Azza wa Jal Kur'an kadel, الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Društvo Allah, a da vitalo dušmanije kekeske, jedinstveno su na netove dušmanja, okolo su tale takvalije, okolo su tale paše Allah Azza wa Jal, okolo su posjetinela tu kuvjo vati namazeskoro, okolo su klatu ke kaj kako dinaje dvije džuma, a da sa klatu kjave ponedelnik četvrtok a postinalja dvije nafil, a da ne sa kružim tu. Jodoleske pravale, kjave situacija, Peygamber aleyhisselam kavakelev La yestaqimu imanu abdi hatta yestaqimu qalbuhu ve la yestaqimu qalbuhu hatta yestaqimu lisanuhu. Nane tumen čašutno imani, čašutno i kjeri vekalesko rodini, sađi kote novela ispravno tomaro kalbi. Tomaro kalbi na netove ispravno, sađi kote na netove ispravno tumari čip. Allah sva kerena tumenge, ale mukova kušela, ale mukova risa kerela gibet, a me duša neskeli buš šužo, na. Ako i tenđera andreke ravela šužo, habe šužo miris raširinela. Ako to kalbi da ira talo perdo imanea tarteriči pislăkja ne iklova, tarteriči piklova hairija, uvredene iklova, jodoleske falalen, o najbaro istrebe kalaeskoro drumni talo, pazite šibjata soki to palomase ko Ramazani. Manuštar deskiri čip i si ti izgovorine lafi ko vaso kaprilke Allaheskeri holi emadala kolo sebebi o Allahi Azza wa Jal te čivele ki dlabočine džehennemeskeri eftava bežbeš. Je kella feske samo dikem pralalen so šajte desingovel. Muaf ibn Jebel kako Peygamber aleyhisselam ya Resulallah anum te deman yek nasihati so ki kirame celo živdipe emo Peygamber sam kakal imsek lisane ara teri čip po ya Resulallah doboli tali opasna dia čip vallahi najviše manušen so čivela ko džehnemi čivela lengeri čip odoleske pavalen džanen ko se ko abjando ne vodive Sa kao organja su itali uprijamende, obratine na veki čipe vakerena, pazin sok izgovorine, pazin sok vakere, se tutar zavisinela marohali, dali ku živina ko dženeti, ili pa ka dođa kera o azafi taro džehnemi. Odoleske pavale, akva masek Ramazani si kavjamen, deka amari istrajno srebilate produžinelu, i ponautori ga prema ko Allah Azza wa Jal. Angliamende manuša pavalen
Kurbania gjanas ne peregjivdipaja, peri qas, samo Allah eskoro Allah të dhe najbaro. Abdullah ibn Huzafe. Abdullah ibn Huzafe kalale o rimjanja asargele robin. Pandingele o sine glavno o vodičje muslimanskog grupakoro. Trim divena dingele te halte pijel. Palo trim divean leste ki kelia servirine na balika no mas. O Abdullah ibn Huzafe veljam nina primetinelaj. Dikle deka veljam po vas na qivjaku adava haber. Duj to dve iskushingele mukleles ke nange gjurlen. Nina primetinjale ne madla kavakeren, abe tumen mashkaro baran muklena menili mashkaro manush. Diklena štite pomerinen leskoro imani likinela leo glavno erimjanen gorem kavakerel. Mangjani te daftu te kvaš moro kralstvo vakela samo te prifatine moro dini. Pazim, e kvaš moro kralstvo. Na vakergereske te daftu to fenta. Na vakergereske te daftu dokumentija. Abe prizni na kaljača vake papiraši te keravdu. Ili abe venči tut muša homosexualstvo postigate dokumentija kare. Na, adva na neku obzir. Adva je tamo kemali de nešnica de singevel. Dik so ludingelesi. E kvaš moro kralstvo. Dakle, te demantoro celo krasumentu na duja kereamantare leskoro dini. Aloleske prepušero, vakela čiveno zejtini, vakela te menjavale, te pržinale ko atva zejtini. Dodeka o zejtini kerar govela, Abdullah Huzafe rovela porque adarala koja privatno rodini. Dakle, te nam ja tira ne tu vakela ta rodini Mohamedesko te privatne rodini. Na vakela. Porovala da la rovala o Allah. Sad na mogućinja mange te deman enjala reždušen jek po jek ti klop ki teri razija ko to zadovoljstvo. Vardikljaka, dakle, tamam somangja rode. Akela rodava to slobodine sa muslimansko zatvoreniko ne. Toga što krali kakeli sima njeg šarti. Morote čuminema makela košerome ko slobodina sa zatvoreniko ne taro muslimani. Vakela kerala dala. Abdullah Huzafe čuminela rimsko vodičeko čekak, makna o Abdullah ibn Huzafe zatvoreniko Nemca iranela peki Medina, koji kađi kerelen kodrom o Omer radijallahu an. Prvo so kerelo Omer radijallahu an čuminelo šrotaro Abdullah ibn Huzafe kakrel akava muj, akava šero ponižim ja paša perepšala muslimanja, naredina tu me adresao muslimanja, a je najvredno, najman lošeroso trebela te čumigove, ta lošerotaro Abdullah ibn Huzafe. Akava je talo i istranosti Allaheskoro drom, magaro Allah azza wa jal dela do rezultatija, misagija, to veko tam kaj so dživdinea. Labilno dini, labilno dživdipe. Daraja, nadaraja taro Allahi, o manušada nadarana tutar. Daraja taro Allahi, o manušada tutar daran. Od odeske prava musliman, pandeku ti neko veltuke, najšukar, mesažio masek Ramazani pobor sigate na klotuke, a gavda to dživdipe sigate na kea. Lačka te odnosja tere Allahe azza wa jal. Ove Allahe od ovoj tuke potrebno tuja te pere toro kovčego taro šukargu kako ka brja dva dvego ka mukem tut korkori. Se mabiser sadine nekoj porano ili pokasno hem ka prandigjoven, hem maroka han, hem ka san, hem retreta verabukja, a tu kove bisterdo. Doleske ana ti butika kove bisterdo maškaro manuša, to ve podsjetimo ko Allahi azza wa jal. Doleske kera dova ko Allahi azza wa jal. Najman go nešto Allah te kula menge o imani komare kalbe. Allah te kula menge nasite o imani te manga, o imani te sigara, o imanska bukja Allah neka lokharel.
o gunahia te mrzina, taro tuja hakja te naša. Kera dovako Allah Azza wa Jal, tenok tovari nelamen, ten iskušnomen koma rodini. Kera dovako Allah Azza wa Jal, tena iskušnomen koma rodžiktipe. Kera dovako Allah Azza wa Jal, te dameno hajda kale dile seskoro, emo šukari vesae dile sengoro. Kera dovako Allah Azza wa Jal, amare maksimen, koleskoro drom neka uputinel, hajde mek kısmeti olenge neka del. Kera dovako Allahi Azza wa Jal, nasva lenge saspe neka del, o borčija taramare kera neka duira kerel, o mangi peko amare kera neka zadva dinel, a amare mulenge o Allahi dženetja neka del, e kulu kauli hada, estagfirullah li wa lekum, festagfiruhu, innehu huval gafuru rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لحامد الشأن صافي وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الأموات